Onikosir viva! Viva! Chamunga viva! Viva! Barasit Primary School viva! Viva! Ekireki kyajaguzibwa omubutongore ayishomero ya Nakival Senior Secondary School muri district Isingiro. An international day called La Francophonie. It is a day that celebrates, where members celebrate the teaching and learning and the speaking of the French language. So this day is a day that is organized annually. Bonjour, je m'appelle Atezeka Daniel Mine. J'étudie en Barasiti Primary School. Abantu ba Western Region, Bushenyi, Mbara, Isingiro na Ntungamo kutayalisa abana hamwe n'abashomesa abinakakwate no rumur France. Irgizo bertweta Francophone de nizo barahango munonga ahabwitu nk'abantu abo kwega French. We have learners from different parts of the world. We have people from Rwanda, Congo, Southern Sudan, Ethiopia, and so forth. All of them, they are learning here and they are very happy. Omwanya ogu na munonga abeegi babaasa kuboreka ebintu bitarimu na bimwe na munonga ebikwatirine n'orurimi Orufaransa. Amashomero gari k'omwanya ogu nago ag'omu district Isingiro aheeru yaho nangwa abatunga n'abagyenyi kuruga omu mayunivasite. Bazira baryokwe abatakamanyire burungi bw'omu rurimi rw'Orufaransa nimbahaga mureka abana banyu mutakabitire entaranta sima abatebekanisa bakama bishomerere turumu Nakival Secondary School nsima bakama bishomerere gitu Santiago Suranga abo kutwiceza tukija abajwica ba gavumenti abakomwanya ogu bakoze mu gishogo okuraganisa bicyakwataho ngo enshonga zabo omuri okongera abashomesa apelo na mnoga bukushomesa ururimi Orufaransa n'ebindi baza kubisa omuri yabo abikikwasiro. Omugandi kumurigumwe ko kuranisa kucekereza ebyo bahangwa abeegi n'abakuru b'amashomero bahigwa okuba ekyo kureberaho okwe ombyaro. Ebi n'ebindi bigambiro nyuma y'abazi abebembezi barimo kuvuga n'abeegi b'ishomero ya Mother Mary Nursery and Primary School. Tulinde ebyo buhangwa turebeke ngo buri shomero ryona ryakikora obuvera bwatebwa mu kintu kimwe obucupa bwa plastic mu compound Ekintu kikwasikenye n'obuyonjo cyatebwa umunkora okugira ngo ka Mother Mary community amwe na neighborhood tubase kugira amagara marungi. Ebyona ebenderire ishomero barukwasize dustbin mushanju zongere kwera na munonga cyaye kumukurinda ibihangwa eby'ubuyonjo kurenga miliyoni 2. Ikintu kije abukwenda kurinda byo buhangwa abukwenda kurinda amagara g'abana okutebekanisa environment we naba ekibatukolire batuhwerire kutukwatiraho okwikiriza endagaano ejo twakozire na environment officer. Making environment clean. Abwa TV West Nsenyamo Gideon na Anthony Twine.